Sim, hoje família bot Divina Misericórdia prepara presente. Ita tene katak Natal ne maromak faheninia Moris baita maromak pronto atu bele husik ninia trono maromak pronto atu bele mai tama hita eman história tama maromak ninia doming no ni misericórdia ne berrohan lai e maromak hakarak salva ita ema hosi terus no susar por causa de consequência hosi sala ne bemaka ita ema halo tamane maromak haturu nia doming maromak mai faheninia Moris maromak mai hamutu kuita Emmanuel tambane maka família bot Divina Misericórdia foi iniciativa atu bele lori doming idane atu bele fahe sireninia ang hobuat nebe sire iha didiu ba maluk sire nebe maka dalawain sociedade ladung taumatan dalawain sira lasente Natal idane niniang celebração Natal idane solo idane basira então família bot devoto Divina Misericórdia hosire didek ninia possibilidades sira tau hamutuk buat balong nebe sire iha sira halo hanisang pacote ka parcel Natal e depois ami koko lauhe dililarang laomos batotibar lauhe dalang fating nining sirane hodi hare maluk sirane be maka ita hare katak hauni sira balong sira laos kia kliu mai be atu hate dere dia kan expressa ita minyak solok Natal ne basira sim atu hate dere dia ba sira atu sira mus bele sente Natal idane celebração Natal idane ninia sentido kata maromak nebe mai hamut kuita lorik solok lori roman e itamos lorik solok ba basira idane maka objetivo devoto Divina Misericórdia sira halo iha parcel nebe fahe Janela informação ba Ema Roto atu atena informação atual diagliu kita halua hane hambutão subscribe like halo comentário no Fahad Utamba Media Social Roto.